zomi in kwan US kipo na panin hongo piing COVID-19 pulan na hangin leitung bun tuama om zomi le zogama om zomi te haksan na chimo na le te khem pe zomi in kwan US in panpi na kizom to hi COVID-19 pulan na hangin buai na haksan na dong to na te pen zomi in kwan US in khen pi ni in kimui na ki khen thei khen pi masa hi le COVID-19 pulan na hanga chinan na anga mi te ki bol na di zato mun le mo lai zongin zatui za ha te nga thi na ding pen ham sam na hi ham sam na pen kumpi thunei te bol thi ya zong in kwan hi zong in ni pi sep the hi lo hi manina kumpi thunei te lampai na ikisa pa hi zatui za ha zato ICU te hi zong ina siawan siama te hi zong in inga thina ding ina thunei te to pangkho mina ahong sem da ding un zong in kwan USA in ta son in ma pu in ma kila hi khen pi ni na le chiang in COVID-19 hang ina na sep silbor sum zon pai zon kinei thelo hi mai na in anne ding nek le tak singwan ni ta kwan ding kinga zo lo hi tua hang ina hamsan na atuak ina om quarantine ai kele stay home om mi khem pe win hamsan na ki tua ka hi manen tua te hamsan ha hi tua te to ki sai pen kumpi a hi zongin zom in kwan USA to a hi zongin ma pang khoma ki sem the thu a hi manina hi mi mal ki hu na dong tua hu na chimo hu na pen zom in kwan USA in mabal lian pi in kinai na ki sem hi tua bangina COVID-19 pulan na hangina dong tua adia kina leitung mun tuam ma om Malaysia om gal tai te hi zongin India om gal tai te hi zongin Thailand kam sunga om hi zongina US gam sungma ma om te hi zongin zo gam sunga om pol gam sunga om zongi te hi zongina dong tua na chi mo na khem pe pu thi na ding zomi in kwan US in online pan hi zongina mi mal pan hi zongina sumzon na kin hi tua sumzon na nang zong hong ti helin te khat peng ni nong piang na hangin na zo mi ti te nun tam na thon khe the hi na piak hian na hong na in nang i piak hian na in zo mi te ading in le pasian bol sa zo mi te ading ina anun tam na u kilam dan na nun tam na pathian na hi mai na zo mi in kwan USA vai hom na to chimo hu sumdon na nang zong te khat peng ni ong ke hel ding in na le ngai nan na le mon na to kong zo lu hi zomi in kwan US COVID-19 relief fund chimo hu na to pi sai sumdon na a pi u a pen nuam mi khe te wina a pi dan ding to pi sai na khat na online panina i pe thei ani na bank account pan na zong i pe thei akhat na hi online fund donation pen GoFundMe the platform kizangina tua tok kisaina ana pai tak chiangina donate achina klikin tua kitakte na piak lobza general donation hi atia illa tua chiangina among za gelin tua kitte chip achina muna custom achi atilla nang piak lobza ai kele na piak put kele zong zero ko ila tua chiangin next ni tua next na me khit chiangin nang imin na anamin pi tua khit chiangin na email address na credit card na debit card information le na billing address chi na om na le sa pe khit chiangin na donation donate achi ne la chin submit pi ni na a pe khin hi ding hi te lungdam ma hi